الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا من جود تجد كارو دين الإسلام سيفا بهدته بإيدو بلاتفورم دين إيدو دين تيفي بورما سنو كلا كواتو ونيكو نعم هذا سيدنا فتي مسيب جود تجد هذا هندك يدي وندي بكر مكو من تجد دو دين دو سبو tinnaare maɓɓe ne wakkilaare maɓɓe ne fi wallita golle no faamiren ka ɗo diina men ko cheikh oustad mahmoud ba hafidahullahu taala dantari kallam hande kay ko kamɓe wonduɗen ɗo inchallah ɓe wannen ɗo kadi yewtere himmude biidnillahi taala aray ɗum ko yowiti attazir musarakati 24 et 31 décembre inchallah tawi hande ɗum woni ko ɓe andintinanden ɗo ɓay ko nonini fewndi ɗo inchallah ko nonini fewndi ko on saha ɗo wonde hen ara inchallah sidi noon yawti en jonneɓe micro inchallah ɓe fuɗɗano yewtere no biidnillahi taala ara miɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل بالسر والعلن. إن شاء الله فإن خطبتنا اليوم ما يوتر من هندرنا إن شاء الله تدور حول النهي عن مشاركة النصارى واليهود في أعيادهم. ونو هراي دي باو يتي الله سبحانه وتعالى ان تواني كن لا دي صحابه be yawtu be fu ونو هراي دي wondi do Ceerno Muhammad Bowe hafizahullah wa ra'ahu yalla renu ma aynam. ونو هراي be subi en do en yewtu do ko yowiti fi kafitugol juldo on juldeje al yahud wan nasara kayidije mabbe hono l'islam wi fi dum. ونو ba yetti Allah subhanahu wa ta'ala en duwani ken la de sahaba e mojjube fu tawa nabi sa oɗo Allah subhanahu wa ta'ala o tagimo o waɗimo jiyaɗo Allah julɗo o wi kana awwalu kalimatin nataga biha almasihu wa huwa sakhirun fi lmahdi an qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. wiɗen annabi isa o ko o wona woko anniversaire makko ko jibinegol makko ɓe woni wurnitude ɗo ko wiyete anniversaire ɗum andi ɗum l'islam on ƴetta ɗum fus al-islam e tawde ko jowagol al-yahudu wan nasara nde hunde ɗo sabimbini joni hay julɓe ɓe naati e mayre woni e waɗugol kamɓe kani waɗugol anniversaire ji mimma la yardahu llah wa rasulu. ɗum ɗo en adday ɗo dalillaji ko yowiti e mum inchallah. wiɗen annabi isa o alayhi salam Allah subhanahu wa taala waɗimo ko nelaɗo ko annabajo e arande yewtugol makko tawi o hari ko boobo penu o wino inni abdullah min komi jiyaɗo Allah atani alkitaba o kilan deftere nden wa ja'alani waɗilan nabiya o waɗilan komi annabajo walam yaqul ana allahu ay wala bnullahi. annabi isa wi ali kanko ko Allah wano ɓe wiri noon wo huwa thalithu thalatha. o wi ali kadi ko ɓiɗɗo Allah ko wi kanko ko jiyaɗo Allah ko nelaɗo Allah. ko ɗum woni ko annabi isa wi uno saanga o wonno boobo. ɗum noon fiɗon yawti Allah subhanahu wa ta'ala nde tawde ɗum ɗo welalimo few ko yimɓe ɓen jogiti o waɗimo reweteɗo. si won o yi ñande dargal Allah subhanahu wa ta'ala ñawoyay annabi isa o introsamo إذ قال الله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير بإذني فتنفخ فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. سورة مائدة. الله سبحانه وتعالى وي أنو يا النبي عيسى كسورة كفم مائدة وي أندتي نعمة ممني مما
an Isa ɗum ɗo ko arande ko wiyete yewtere wonore hakkunde Allah subhanahu wa ta'ala e jeyaɗo makko annabi Isa nde tawde yimɓe ɓe jogikemo ga ko allahjo ɓe jogikemo reweteɗo Allah no andi wondema annabi Isa wi aali wondema yoɓe rewmo kono ɓaytu woni ɓe waɗi gollal e makko ngal Allah yiɗa wala budda o landite e mum Allah wo wi anditi tuma nde mi neminma mi nemini kadi yumma ma tuma nde mi sembinirmo ma sayyidina Jibril kala ko annabi Isa wonno hara Jibril no tapki e makko ayi tawiɗa haalana yimɓe ɓe fewdo wofaɗa e fewdo wonɗa boobo iɗa yewdida yimɓe ɓe anditi tuma nde mi andinma windugol Allah subhanahu wa ta'ala wawinno annabi Isa windugol hari ko boobo o hokkimo kadi ko wiyete hikma sunna o hokkimo tawrata sariyaji tawrata wal injil Allah hokkanno hokka goɗɗo gandal hokkamo faamu hewngu simo on mo faala hokkugol Allah o wi wa istakhlugu min attini ka hayati tayri anditi tuma nde mbaadinaynoɗa Allah subhanahu wa ta'ala hokkuno o nabina Musa tawa alayhi salam o wonimo taw ko rasulum min allahi walahu mu'jizatun min indillahi tabaraka wa ta'ala Allah hokkimo mu'jizaji kawakeji iwruɗi ka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala hino jeeya e ɗin mu'jizaji Allah subhanahu wa ta'ala hokkuno annabi Isa o moƴƴinayno loopal o forma loopal ngal wa sondu so o formingal o wi'a bisimillahi o wutta e maggal wonta sondu wiira ya hawirno gite yimɓe ɓe yana ayi o yi fatanfuhu fatakunu tayran bi isni anditi kadi o yiyayno neɗɗo wumuɗo ko wiyete akma ko neɗɗo ma ala gite yitere nden hara eɓɓa hino woni tun gayɗe oɗo wiyete akma wal abrasaje nawnuɓe ko wiyete ndiyam eɓe kolli mum taƴata ara jogiiɓe nawnaje hulɓiniɗe raaɓoje annabi Isa Allah waɗi e makko o hokkimo mu'jiza masalan sellingol nawnuɓe ɗum no o yiyayno neɗɗo mo ala gite few so wi bisimillahi o fitti ka yeeso makko gite ɗen ara ɗe wona yiyoje ay kadhalika goɗɗo hara mo ala kolli hara kolli makko ɗi no taƴi Allah subhanahu wa ta'ala hokkamo cellal so o memi tun o wi bisimillahi ko bisimillahi o sellinorayno yimɓe ɓe so o wi bisimillahi o memi kolli ɗin arta ɗum ɗo fof ina bi isni koye dunga yeyam min Allah o wi wa tukhrijul mawta anditi tuma nde yaltinaynoɗa mayɓe ɓen bi isni o arayno o fotta e ma o ina hollin ko bawen ma surra ya hollama o tappa ka sera kaburu mayɗo wuurita inna oɗo ko nelaɗo Allah ko jiyaɗo Allah gonɗinmo o yanta kadi o maaya ɗum ɗo fof bi isnihi e dunga e Allah subhanahu wa ta'ala ɓaawo banu Israila faalama mo warude nde tawde sa woni to neɗɗo wonɗo daa'i noddanowo l'islam feere ala a heɓa yiɓɓe a heɓa ayɓe jon noon alyahudu wa nasara banu Israila faalanamo warde Allah subhanahu wa ta'ala inni anditi tuma nde mi ittunoma e banu Israil tuma nde addanoɗa ɓe bil bayyinati ɗi hujjaji ɗi mi woni e jantade ɗo wano wornitugol mayɓe ma wano moƴƴingol wano sondu ma wano sellingol nawnuɓe ɓe docteri ɓe ronki sifaɗe nawnaje fof Allah subhanahu wa ta'ala hokkunomo mo wawi masalan sellinde ɓe fagala alladina kafaru ɓay o wi'i ɓay o waɗi ɗi golleji ɗo heferɓe ɓen ko ɗum ɓe wi'i heferɓe ɓen wi'i ɓe wi ɗum ɗo wonali sina mbilew o annabi Isa ko mbilejo Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i kadi aya go ka suratu saffi wadhkur id qala Isa ibnu maryama ya bani israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin suratu saff Allah subhanahu wa ta'ala wi anditi an Isa ɓiɗɗo maryama o wittumande Allah subhanahu wa ta'ala wi anno Isa ɓiɗɗo nene maryama o wi min dey Allah subhanahu wa ta'ala waɗilan ko min nelaɗo Allah e mo on onon banu Israil ay o wi'ata yagawmi par ce que kanko banu Israila o siɗɗira e maɓɓe ka gorol kaka dewol ay ko ɗum ndaare nelaɓɓe fof kamɓe ko yagawmi ɓe wonɓe wiyata kanko o wiya ya bani Israil par ce que annabi Isa o siɗɗida e maɓɓe ka gorol kaka dewol o wi min dey ko mi nelaɗo Allah e mo on miɗo gonɗodiri ɗum ko woni yeeso an e tawrat miɗo weltina on e arogol nelaɗo mono ara ɓawan mo inne ahmad ɗum ko tabsirul Isa
بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم تنقو ويلتنقل النبي عيسى سبو أرقل نلار من مكة محمد صلى الله عليه وسلم فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سير مبين بين وني أريب دي حجاجي بين الله نلي نلارو ودي أنكو بنيني ودون دو دي ونالي سنان بلا ياغا الله سبحانه وتعالى وبي توزر وبي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الله من ربك فلا تكن من الممترين سورة آل عمران آية جبان جيغو إجيني الله وبي وتاقي النبي عيسى hikma makko parce tagugol mo e debbo ko alda e baba ɗum ɗo koye capacité allah subhanahu wa taala o tagi ben men adama ko alda e nene alda e baba o wi kun fayakun kadhalika o tagi nene annabi isa e renga nene mariama o wi kun fayakun ko ɗum allah wi inna mathala isa andu sifat tagu isa indallahi ka mathali adama nayi wano adama tagirano kono allah tagirimo ay halagahu min turab o tagi mo bemmen adama e mbullari o wi anima fumma qala lahu kun fayakun o wi animo wonu o woni ay allah o wi ko ni kadi o tagiri annabi isa ko wigol ko hunde wuttade o wuttu ruhu on rewi ka jungo dolokke nene mariama naati ka awra makko o teegi koni ko sabu ɗum e alyahudu wa nasara ɓeyni annabi isa o ko ɓiɗɗo allah par ce que way woni o ala baba wonde makko ko tagama e renganene makko ɓeyni kanko ko allah subhanahu wa taala woɓɓe goo inni ko ɓiɗɗo allah wiyoɓe ko allah woni ben makko e allah dandu en wolugol ɗum jon noon saabu wigol maɓɓe ɗum allah subhanahu wa taala o wiytata kadu samawati wiyata fattarna min fawqihin kammoli ɗen hino eɓɓo nde ɗi feccoto e leyɗ pelle ɗen hino eɓɓo nde ɗe ruuyata saabu wigol maɓɓe allah ono mari ɓiɗɗo subhanallah kalla o haasha allah subhanahu wa taala hananama nde o heɓa ɓiɗɗo o haton jinaɗum lena heɓugol ɓiɗɗo ko neɗɗo nawyowo haton jini e wigol miɗo faala ɓiɗɗo allah subhanahu wa taala en jangi suratu hasri wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu ko kanko woni fuɗɗuɗo ko kanko woni kadi sakkitotoɗo hara ya a faama e wondema allah haton jina e wiyegol wondema askinkinede mo haton jini e ɓiɗɗo wa qala taala laqad kafara alladina qalu inna allah huwa almasihu bnu maryam o wi yeddide ɓe wi'uɓe e mema sella annabi isa o ko ɓiɗɗo allah ɓe wi'uɓe ɗum ɓeɗo ɓe yeddi haray ho ɗum no holli wi'atake ɗum few nam wa qala almasihu ya bani israil ubudullah rabbi wa rabbakum innahu man yusrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'awahu nnar wa ma lizalimin min ansar allah subhanahu wa taala o wi annabi isa kanko tigi o wi'i ko ɗum o wi'ani banu israila e wa qala almasihu wi'i mema sella kono yo banu israil rewe allah ko kanko woni ko jeyimmi ko kanko woni ko jeyo no laaɓi posta o wi yoɓe rew allah kanko mo mari jooma ko allah subhanahu wa taala jeymo ko kanko ko jeyɗo mo on kadi jeyi on o yewti ko laaɓi o wi innahu ko woni man yusrik billahi faqad harrama allah alayhi aljanna kala wowo kafituɗo e allah e dewal ngal sirkan ɗomo ara allah harmini on ɗon naatugol aljanna si o maydi e on sirku ɗon hara o tuubali qabla an yamuta ko acci o mayde e tawde allah subhanahu wa taala no yaafo bakkatu fop inna allah yahfiru zunuba jamia kono si a nennitkiɗo a tuubali sirkuji ko waɗɗa ko ha malakul mawte hani wi assalamu aleykum gama a yahi a yaadi e on bakkatu mo kafi danɗa e allah sirku ko ɗon o wi o yafatako jon noon madama ala gaydil hayad madama hiɗa e dow gurdam ɗawa e tubude awnaki allah jaɓane inchallah ko taƴinare simo faala kadi o jaɓa simo faala kadi hara o jaɓata ɓay o nelama ya toñu ayi ko ɗum o wi kala o sirkanɗo allah haray allah subhanahu wa taala harmini on ɗon natugol makko aljanna wama awahu naru haray werde makko ko yiite wama lizalimina ala natoñoɓe ɓen fi kulli zamanin wa makan min ansar laqad kafara alladina qalu inna allaha athalithu thalatha wama min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladina kafaru minhum adhabun alim afala yatubuna ila allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim allah subhanahu wa taala o wi yeddi ɓen yimɓe wi'uɓe allah ko tato e tatoɓe ɓe wi allah ko allah annabi isa ko
ko allajo, Uzairu on kadi ko allajo. Ko ɗum Allah wi yeddiɓe wi'uɓe Allah ko tato e tatoɓe. Wama min ilahin illa ilahu, ala o reweteɗo sina reweteɗo wahidum goto. Ko Allah tum meriti rewede, ko Allah tum hani rewde. Kala rewɗo Allah ara o rewi ko hanaɗo rewede. Kala rewɗo annabi Isa hara o rewi ko o nelaka yo rew. Woɓɓe go ko malaika rewata, woɓɓe go kadi ko koode ɗe, woɓɓe go kadi ko lewru ndu. Ayi, woɓɓe go kadi ɗum ɗo fof ko jeeyaɗum e piiji sirku mimma la yardahullah wa rasulu e Allah subhanahu wa taala yiɗa yardaki. ɗum noon haray wattane yilahulen Allah subhanahu wa taala reenoɗen enen kadi wallugol ɓe heeferɓe e ngal gollal maɓɓe bongal e yewte inchallah ɗo ko kamɓe wonuɓe gollal ngal dalillaji ko Allah subhanahu wa taala yewti fi mum ka qur'ana wonɗen e addude ko ɗum o wi yeddi ɓen yimɓe wiwɓe Allah ko tato e tatoɓe ala reweteɗo sina reweteɗo goto o wi wallahi siɓe haɗitaki wa in lam yantahu amma yaqulun siɓe haɗitaki Allah subhanahu wa taala no fawi meminde ɓen yimɓe heeferɓe e maɓɓe lette musuɗe ɗum ka aduna ɗo ma ka lahira Allah wolandi afala yatubuna ila llahi ko ay ɓe tuuba rutto ka Allah ɓe tuuba ɓe acca sirkugol ɓe tuuba ɓe rewa Allah subhanahu wa taala ɓe tuuba ɓe gonɗina Allah subhanahu wa taala ɓe acca rewitugol ma e goɗɗum kamɓe ɓe rewoɓe ko wona Allah ɓeɗo foppi ɓe andi ko Allah to woni jeyiɗo ɗareɗo si yama ɗo ka laana laana kan joldi fof ko wiyo siko wolo français inne monseigneur anglais my god siko wolowo pula arabu ya Allah Allah ko ɗum tum si tawi satti fo anday ko Allah ko kanko woni jeyiɗo to si tawi noon si ɓe ari ka newede hara no newi on tigi no mari jawdi ma nawna ala probléme on tuma ɓe yetta goɗɗum go ma ɓe yetta goɗɗo go ɓe acca Allah subhanahu wa taala yettete ɗon haray wattane yiila Allah mo wiya fala yatubun ko hay ɓe tuuba ilallahi ka Allah wa yastahfiruna ɓe insinanomo nde tawre kanko mo udditi damal dawma wa da'iman jaɓangol en tuububu yego tuubete ruttoɗen ka makko ko ayi ko ɗum o landi afala yatubun halla yatubuna ilallahi ko hay ɓe tuuba rutto ka Allah way ɓe insinanomo ɓe waɗanamo istighfar subhanallah wa bihamdi subhanallahi lazim kala bone ko goɗɗo bonni yo waɗo zicrullahi o insino waɗa istighfirullah o insino ka Allah subhanahu wa taala hawnaki Allah subhanahu wa taala yafotomo wallahu Allah gafurum o yafotoɗo on insiniɗo ka makko rahimi yurmeteɗo mo yo Allah waɗe yimɓe toro tuuboɓe rutto ka Allah subhanahu wa taala insinanomo wallahu o wimal masihu ibnu maryama illa rasulu annabi isa o ɓiɗɗo maryama o wonali sina nelaɗo ɓandu nelaɓe heddiɓe on annabi moussa warino feƴƴi annabi ibrahima en feƴƴi e wattiɓe maɓɓe ɓeɗo fof feƴƴi annabi isa kan kadi ko on nelaɗo Allah o wi qad halat min qable rusul ko atti annabi isa yawtimo nelaɓe go qur'ana no haala ɗen nelaɓe noga e jowo ɓeɗo hino tabiti annabaɓe no jantaka qur'ana noga e jowo ɓe maki wa ummu siddiga nene annabi isa ko nene mariama makete o ko debbo gonɗinɗo Allah subhanahu wa taala ndaare nde Allah subhanahu wa taala immino jibril alayhi salam yo ar o wutta rowon e makko ɓay o suruni ke sagata o ɓattikema kono an nene mariama wino o inni a ta ɓattolande min gorko foppotakola o inni a min de ko jooma nelila yomi bugo o rowo e ma o inni ko onno mi heɓirta ɓiɗɗo memalilan gorko aray ɗum ɗo fof ande wondema o debbo makateɗo mariam o siddiga jonno kana yakulani ta'ama ɓay woɓɓe goo no jogi nene mariama ko allahjo woɓɓe goo no jogi ko annabi isa woɓɓe goo no inni ko usair woɓɓe goo no inni ko annabi isa Allah ono o wi nene mariam mo jogi ɗon Allah on e annabi isa kana yakulani ta'ama ɓe ñamete ɓe yaha e wurgo ɓe nawnayi ɓe ndikkay ko Allah subhanahu wa taala woni ɓe sellinde ko kanko woni ɓe arsikude ñamete kana yakulani ta'ama ɓe ɗiɗo wonino ko ñamaynoɓe ñamete hande ayi ka Allah soƴƴi hande ka Allah hande ayi ko Allah hirti Allah haaju makko ala ɗum o yawtinoy ɗum Allah ala ɓandu janɗoru ala andu ɗon Allah wayi ko kanko tun wodanen ko gonɗingol mo gonɗina ko doreji makko ɗi hula haɗoreji makko ɗin o ɗon woni place men enen juɗɗo ɓen haray landagol ko honno Allah wayi ɗum ɗon na lawol men few o wi unzur nubayyinu lahumul ayat
darino men woni e ɓangindirande ɓe ayeje ɗen summanzur anna yufakuna hoti daari kono ɓe woni e felmade ɓe no haɗede dawma waɗayi man yoɓe accu waygol to sabbu yoɓe accu nandintinagol alyahudu wa nasara yoɓe accu wigol allah no mari e tokorajo allah no mari nandollajo yoɓe accu ɗum kono ɓe ala e haɗitade e labboɓe maɓɓe masalan ko woy wonɓe ka église e ruban maɓɓe ɓe hino mooɓi yimɓe no majjina yimɓe jemma ñalorma fii ko ɓe cotisanta ɓe waɗana ɓe jawle ɓe jonna ɓe otoje fii nema ko woni ɓaawa mum kon hiɓe ko ɗum jama ko ɗum haɗi ɓe kamɓe tigi ɓe anndi koye fenande ɓe woni na haqiqa ɓe woni few ɓe anndi so ndaari o aya ɗo suratu maida aya 75 oɗo woni ɗum ɗon sino yawti allah subhanahu wa taala o wi o yiya ñande darngal o ñaawa e annabi isa e ñande darngal wa qala allahu taala wa id qala allahu ya isa bnu maryam a anta qulta linnas atattakhizuni wa ummi ilahayni min duni llahi qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li biha in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub suratu maida aya 116 o aya ɗo woni allah o wiyanayi annabi isa e ko an wiyani yimɓe ɓen jogitelan jogitoɗo nene an kadi reweteɓe ɗiɗo min dunillahi ko an wiyani ɗum yimɓe ɓen allah no andi na kanko wi o meeɗa wiide ɗum kono ko labuda allah landitomo a anta qulta linnas e ko an wiyani yimɓe ɓen attakhizuni jogitelan wa ummi e nene an ilahayni reweteɓe ɗiɗo min dunillahi e ko an wiyani yimɓe ɓen yoɓe rewe an e nene ma qala annabi isa jaabi o wi laaɓal wodanima an jooma hananala nde mi wiya ɗum hananala nde mi wiya ɗum si tawi mi laatike mi wi'i ɗum an allah jeyɗo lan on iɗa andi si mi wi'i ɗum ayi in kuntu qultu faqad alimta si mi laatike mi wi'i ɗum an hiɗa andi ta'lamu ma fi nafsi hiɗa andi ko woni e fittano min isa wala alamu ma fi nafsika min mi anda ko woni e jaatiman allah subhanahu wa taala ma fi fittanduma ɓay o wi nafsi wiye nafsi innaka no an anta allamul ghuyubi ko an woni anduɗo ko wirni ko simi wi'i tun hara yiɗa andi suratu maida wa qala taala aidan ya ayuha alladina amanu la tattakhidhu alladina ittakhadhu dinakum huzuwan wa laiban min alladina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin toujours suratu maida aya 51 allah o noddi enen gonniɓe ɓe joni en gayni en waynodiri alyahudu wa nasara joni ko enen gonniɓe ɓen wona e yewtede ko honno duwaɗe wa'ude ko honno duwaɗe wadde enen ɓay en yii yimɓe ɓen ɓe majji joni enen ko hon woni gollanen e hoore ndi leydi o wi ya ayuha alladina amanu hey kono yo gonɗinɓe ɗum ɗo ko nodda ɗum no heewi tew ka qur'ana alaabi 83 ɗo woodi ko allah wi noddi en noddande yurmede ya ayuha alladina amanu hey kono yo gonɗinɓe o wiyali ya ayuha nnasu ya ayuha alladina amanu hey kono yo gonɗinɓe la tattakhidu wata o jogitede alladina ɓen ittahadu dinakum jogitiɓe dina mo on kan husuwan wa laiban ɓe jogiti dina mon kon sama kala e mokeri e fijilaru pellel sa yewtidiɗo e neɗɗo mo wona julɗo o inna kamɓe ɓe gonɗinane laaɗo ɓeyni ɓe wiyanoma wonde mara e ɓaawo isa nelaɓe de faux prophète ɓe fenayi ɓe jogiti dina men kanko juuleten a yiya woɓɓe go sino juulede hara ɓe jalde hara ɓe fijude kamɓe ɓe considéra ɗum ko dewal allah ono o wi ɓe yimɓe wawɓe noon wata on jogitoɓe honɗum wata o jogitoɓe yiɓɓe o wi min alladina utul kitaba immorde okkaɓe defte ɓen ɗum ko alyahudu wa nasara min alladina immorde e ɓen utul kitaba okkaɓe defte wata on jogito ɓen yimɓe jogitiɓe dina mon kon sama kala e fijinaru immorde okkaɓe defte ɓen min qablikum artiɓe on alyahudu wa nasara wiyaɗo wal kuffara e heferɓe ɓen awliya wata jogito ɓeɗo fof yiɓɓe an sa woni ko a julɗo haaju ma e nan e jokkugol waɗugol 24 haaju ma e waɗugol 31 an hay sa waɗi ɗum ara an ko a neɗɗo mo annda ko jokki a yehi ɗo si tawi woni 24 hewti yi'a hande
yi'a julɓe ɓen yiɓe ɓeyda dépensiji si 24 hewti yi'a yimɓe ɓen ɓe soda kadoji ɓe mora ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ko duwaɗen wadde ka suumaye ka donkin kon ƴetten ɗum waɗen ɗum e 24 e 31 andi kado marka e pay goɗɗo woɓɓe go sodana e ɓeyguli mum coñci ɓe waɗa ñameteji woɓɓe go hirsa nayi